यलय तबाले शिलाचर्य बनी बुङदयत महादय वसपुङका शिलाचर्य हंगुदु बनी दय न्ह्यने मिच्याका आरती लिपा बुङदयत महादय वस पुङकुगु ख अथे दमरु त्रिशूर्ण द्यना पहे तगु ख अथे चाकबा दयतन महादय वसपुङका सिच्याकुगु खसा उगु वस्त्रयात शिवहार थैगु चलन्दु बहनी पुङकुगु वस कने सुथे देखा चाकेतुका तुकीगु परम्परा दु हामी सन्य टोटीमा मगला थे दथुई देया तिथि थासे महादेय विशेष पूजा याना शिलाचर्य हंगु खसा तिथि खत शिल्लागा त्रयोदशी फुना चर्य केनिगु चायात शिलाचर्य धैगु ख शिलाचर्य चाने हे महादेय उत्पत्ति जुगु व दक्ले नापा ज्योतिर्लिङ्ग उत्पत्ति जुगु तका थै नेवातेस महादेय त चिकुलतका मिच्याके त सिफोना मिपनेगु परम्परा दु ख्वाउ पाखे सुरक्षित याना क्वाज बित महादेय उत्पत्ति जुगु न थै उकि शिलाचर्य खुनुनसे चिकुला न कोचाइ मी पनेबले हली मलेसिया नेगुलिसे थिथि नसा जोलन तेकान नेगु चलन्दु हुन्यो